Whatalo whātu I le mai mō mai a le tātou watano. I nei voi vaenga le fiafi I le asoluru le nei. I le tātou polkalame halo ia e masani aina maua fsota inga ma talnoanga. Whale mā lo al kāpeneta ma le mā lo ma tātou ofisa whasalalau. I le whaititia le ngang whawhtai le tua i eitel tenunga ia olo o taoto pele anga tonu ma manuia me uma. Tonu se tātou watano, ai me se foi whai walo filima. Lo whenga iai sa moa I ona vaenga ese, pulenga whale mā lo, pulenga whale nuu mawhioanga tainane pulenga whale kālesia. Le aso fole nei o le aso lulu o le aso fontanga al kāpeneta, ia ua liliu ma iai le tātou taranoanga nei ia ona I lea vanoa le asfaleile. Whamoe moe malanga atu mo tutuila I le aso atai au. Ai whatalo whatu I le nganga whaloalo sa moe lau mai mo mai le nei tūlau le aso. Ia I le nganga maulunga o lo manuia me uma a wā le whawhawhenga iai. Alue ina malatina ina o sio tātou atano. O te o whalo whatu fōi ma whatalo whatu le pai e maulunga o le tātou au tustala. I ono vaenga ese. Pai a wā le tupu mai tamali I fōi mwhai launga whale tū matausi. Sa wā matamai tai a wā le tātou polkalame nei fiafi. O nei mata upu sa lauli wina kāpeneta I le so, ia ana na whamata ali o nisi o whai unga tau mo le sirifia le tātou watano. Mua o lo wha solo pēr le awina atu o tātou ngase mo atunu mamao. O le so na pasia lo iai le awina atu o nisi o tātou ngase I le malo intia. O lo whanga solo foi nisi o lau tausi soifua e tu ina atu le o mori na atu o nase la tau te mana o mira so soani. Ia mo le whatau nui na lava o le polkalame o lo whanga solo ia tātou ngase. O le mawhai o na tongfitia I sa mo nei. Au ina atu o wā intia ma malo New Zealand. O lo wha solo foi tūlanga o le tāpenanga o le tātou soifua malo loina. Pilava on tātou taranoa foi le vai aso taruai o lo tele mano no ai tūlanga I fifa leia. Ele ngata el tūlanga o masini, whātino I tonga whitinga li ima tamai tai fō mai. Ia me se foi tūlanga o le tau mwhai na iaua nei toi whale tonu a tātou whala au, tātou o kisene mānawa. Ia mtūlanga o lo whasolo pia i eili tāpenanga na tanga luenga. E einis tāpenanga tauna o atu I tonu o lesi toru vai aso. Ia o fō ia uma whawhita au li tūngā le tūla I mai mo le taimine nei. Ua whatulanga ele tātou kāpeneta, tātou waso malolo. Au tātou walo atu mo le malolonga le whaiunga le tausanga. Au rian masina fau ia te sema, tūlanga masani. Ia sa ia I lava le whamoe ina ia tāpena I tūlanga masani mo tātou waso malolo sa masani ia. Au tausanga le nei, ua manatu le kāpeneta ina ia tātou tāpena se taimi ia lava le malolonga le whenga luenga le malo au tātou whengai mo tausang fau. O lea lau whātulanga ina I lua vai aso ato o toa lava le malolonga mo tangata whenga luenga le malo. Lua vai aso ato o toa. A mata atu lava le aso lusubi o te sema, le aso tolu sulo te sema, aso tosu tasi o te sema, a ema ia Januari le aso lima tau le aso iwa, ia mata alo ia longa luenga le aso sulua. E le tae ai le stona ima le aso sa iaso ia ua tau inatu. A ele a fi ai ia kampani tu moti. Na o tangata whainga luenga la vale malo le ufatu langa ia so malo lo nei. Ia ai whata atia petu langa o tatua o nanga masani, Essential Services. E iai ia le tise vai leo fale mai, ia matulanga uma au nanga masani paa ma me uma wapena. O leo whenga luenga lava ia le malolo o whengai pia ma ngā luenga masani. Ia o leo ua maua le tātou lua vai aso e mwhaina maua le malolo ngā lo ia. A o tātou tāpena I mo le tausang fau. O a pasia tātou kāpeneta le komiti whapitoa e tāpena ina o tātou whunu whawai. E ilo ina tārsanga o lewa mai mo taitei whono, ma le komiti e whiwhiri ina le au whainga luenga fau e toa lima mo le whunu whawai.
O le whaatulangana al kapeneta, e te tauna o atu la solusu tolu o te sema, ua mae a uma le whainga whiriwhiringa nei, o tai te whono uma lima su tasi o tūmalo uma, ma piki le au whainga luenga e to lima mai i whono whaawai te tasi. O na tāpena i lola i o tūlanga uma i le tatalaina alo i a po ai lava le whono whaawai ua ready uma la tau li poti ma mea uma mo le whaangai ngoina. O fuafuaina e te tauna tatala uma whono whaawai i le aso sfurulua o Januari. Tatala whaatasi a lea e mai ngā luenga uma le malo le au whainga luenga le malo ma le aso sfurulua lea e tatala tala umai i a whono whaawai. Lona minga e amata whaatasi a ngā luenga uma ma le porkalame lo a whono whaawai e le to e tuta ia peto e torofia tu se steimi. Tau fo whanga solo le tūlanga o le paketi rau pasi. Tala noina o le tasi te si ma le valu miliona. E a manisi o i tūmalo e le i umalawa la to tai tol se la wafe le to toi e tonu. O lo mai tawina fa me 10 miliona le tonu le tupe le tanga luengo tinamita mai tai. Ona o le wha umaina mai o li poti a komiti sa ngā lue mo mua el tato. O fo inga lena umanei. Mai o le tūlanga na lewa iai ia ua whatula iai e tauna o atu la so 10 Januari. Wa mata alo ia uma ma tato whono wawai, taite i whono, komiti whou. Ia maleu whainga luenga whou uma al tato poloketi o le tato 2 miliona. Tato whalau whasaina, he leto e nama selaina o lewa i ao nei o le mtanga luenga leo leo. Tūlanga o le mauaina o nisi fo isa lato o mai whanana ina ia tūlanga o whalau whasaina i tonu le tunu. O le na maua me le waa lea na awina mai le motu i sae. Mai o lewa i ao nei o li leo leo ma whaasolo i eisu isu enga le mtaupu. O se awala fo i sa aami nai le mtanga luengo leo leo ma le mtanga luengo tiute. I le awala o lo i ai le whaatinongo ngā luenga i lungo le wafu. Sa maitawi nai e le o tai lava me whai ngā luenga. Whaatino ai le ofiso tiute la tau ngā luenga. O lea ua whaatulanga i nai e te tau na tapena uma me whai ngā luenga ese. E tu ina mai ei tātou scanners, o moli mawina e le aini pallet scanners o iei. Tātil scanner la poala iei na o lungo o le wafu. Scanner le whapea e ofi na o containers tu tonu. A lea maina o le scanner la i titi rena whao ngā i le stona i lea na mau ai whalau whasaina. Ina ua whao ngā. Le scanner la i titi whapea le scanner na mai i le chokom. A lea na mai whao ngā le stona i lea lefa toa mau ai le momoli inga maingo nei whalau whasaina. Mai le lai titi lim ta upune nei le mai tau al tatou malo. A tatou vava ai le taimin nei le tūlanga tū ngāle ua iei whalau whasaina, ua mawa e lava. Mai au tel tonu e le so ona tapenanga le ufaina a mia umai le ofiso tiute ma le ofiso leo leo. O lea u tatou ilo nei, e tasila le awala o lea e urufale mai ei te tonu le tatou atunuu le momoli na mai o whalau whasaina. Mai le tatau, ona toi whaatupula ia le tūlanga. O le whaua maua i la tau tonu lava o lea ngai mai ei tūlanga ia. Mai se temi muli, ona whaalau loa uma lea e le tauntoe na tia sesi. Aisea, o la tau nei o lewa a ngai i ersu suenga. Wa leva na whailim ta upu ne o le mai o shipment whapenei. O le mai tawina, o le o loa afia, o ngā lipotia mai e tea o le ono ai pe fitu leo shipment whapewa mai. Nona winga, e le tau, on tatu tue whatamala mele nei. Ma wo mawhoina ua vea la ua popoa inga au tū, inam tanga luengo tiute o a mea le taute mana o mia. Whaatino leo o nanga, longo me le tatou malo. O mawhoina talasanga ina ma watalia i le vai aso te nei le talasanga i le malo New Zealand, e lua maili, K9 e lua. La fa ua pasi. E mai e soani i le mtanga luenga o tiute. Wa ho mai foi le whaupunga i atea, we o ai tato masini scan lai whaleola. E le mawhai o na scan nai whalau whasaina. O nono winga, wa lewa na tatau na tapena wha ata nei, e mauail tūlanga lea.
mai le te tau e le tua. Ua umano whatonua le tanga luengo tiute o e tapena uma mai. Whamoemoenga ia tofu a tātou airports. Ia matulanga o whaata nei whapenei e le te tau. Ona tātou tue whatamala li tūlanga lea. Mai e watu ai foi le lapata inga a whaafofonga mai i la tō umma o lo whai al mene nei. E le tue tau mua alo le tātou malo. Le uma matua tātou wa ngā i lava su ele po ngati o mene nei. Ma le te tau o na tātou tue whatamala. O le tātou lea lo lofa lea i lea tunuu mo le lumana. O mai tauina li poti o nisio li poti wa o mai o luma. Ua so solo le mata upu ya onga. Ua i te stupi tonu o lapsa onga. Ua wha solo i ai me ia. Ma i ai a onga tūlanga lua e amata mai lava i tile i tua ana. Wha solo mai le fauto si whirwhare vai maunga lena pisa nei. Ua alu wha solo a toa le mta upu nei le atunu. Ma e le tauna, so tau mua alo e le tātou whainga malo i le mta upu nei. O le nganga e te tau lava na lapata ia o le tālu sanga le pule mamalu ali infai pule. Ma o te teletonu e iai le taimi e whaao i nai le tālu sanga alo ia. I se whanutanga tāla whengai mō pule nuu uma masuiti nā uma le atunu. E te tau na purupuru lima whaatasi ele ngata i leo le pule mamalu ali infai pule. I tū la whono i te tonu o nuu mawhi o ngata i tasi. Ina ia whesosoani le tātou whamoe moere nei. Mai iai le tu malona o mai e te au le vai aso le te nei whaali mai le latou langolango. Ina o tu lai mai o a ana wha. Whasto tai ma vai lutai na so mai whawhenga inga tau langi. O mai ma le pule ma malu ali mwhai pule. E mai le latou tau au. E wheso soani whaatasi. I le whaalau loa ma mea uma o mata upu uma. E wheso soani e le pule ma malu ali mwhai pule. I le tineia o le sosolo atu. O tūlanga o whalau whasaina le tātou watunu. Ai mai se lava le tūlanga leo le aisa le mata upu le mai mai atunu mamao. Mai o se whawhita auli o matua a fia el Pasifika atoa. Ai le te tauai o na tātou whatamala. O lo mai tauina ua leva o na tupu o na tā upu nei. Pei tā ia mai taula le tūlanga wha le tonu o lesa i me whainga luenga. Luna winga ua taun tātou whaia se whainga vave. Ina ia ua nei tue tūlai mai nisi o tūlanga whapena mo le tātou au nanga i le tātou taun whai e tineia tūlanga uma o le whamoe moe. Ua pāsia alo ia e le tātou ka peneta i le so le whainga whaavai fau. Al pisa si, so se tangata whainga luenga le malo o le ata pā uma tātou test. E te whainga luenga la iai le teimi e tu watu ai le avanoa e te alu o e ta pena lau test. E ilo ai o oe o lo e lea a fia i tu tonu o whala au whasaina. Le ngata fo i lea o avanoa fau umar tato malo lela whasala lau. O le tasi lea qualification e a vea i oe matangata whainga luenga le malo. Ea o lo umama umamamea nei. Ia aua nei eise tūlanga e tasi e te whainga luenga ai, a o e lua ngia i ni tūlanga o mene i a wae lamati ai, po whea te whainga luenga ai. Po le whale mai pe te ave masini, po whea lava le au nanga te whainga luenga ai, olo na winga, ua lamati a toa le tūlanga o le meolo e au nai. Ua manatu ai le taimire nei, ua te tau ana whaini au lape malolosi. Pa ua umafoina a vatu le whalau loa leo le alu nei, ina ia tapu wai whala au whasaina, ia o la whau ta pena le whamoe moe ina ia o atu le malo si angol whai ungole nei, i matanga luenga umale malo, mwhaalapo potonga umale malo. La whatu langa mai whainga whaambae, i aso uma ma matanga o teimi uma ma tausanga teitasi e te tau, ona e savali i to tonu o le whainga luenga. Ua iai le testi lo lima ina ia ua ne ia whaina le whatinongo ngā luenga le tātou malo. Tasi lava le manatu autu o le puipuinga. Puipuinga mo le malo i le whatinongo ngā luenga, puipuinga mo oe malo siusio manga, ai maise le atunu a toa ilo na afianga. E le whai atu, e te le afianga mo tātou uma. Ai mai se le tūlanga i alo ma whanau, i la tau lo tango fia le tūlanga lea ia,
le wa watu la patainga ma la foi fa fonga mai la tau e le tau mua alo le tatou whainga malo ia i la tau wa whainga pisinisi nei e mai whaanga ngā mei whafo ono mai lola ia vai tanga pepa ma tufa i tamaiti tufa i tangata o le atunu o le foi moli mawina e loka mai nisi tel whamsino ono tau si sila leina o le fefe tangata ono no winga wa tu tala loa aisea o lo fai lava mai ei tu langa e whaasawina le foi moli mawina e le ngatia ia ai ai nisi o lo iai whaupunga whapea o lo aafia whaatasi maari i mamalu o le malo a le whaua mai tawina o iai nisi na afia le taupul nei ufama vai ese malimtanga alwenga a leo ma ufama o nia voi nisi o i lato ia sa maua lato test e positive i te tono le tanga alwenga leo ma o le tūlanga lea ua manatu ai e le te tau na tātou tu whawina le taupul nei tau na matua tātou tūtua ai le lei. I nei mauti noa le mele o tupu wa ngai i whanau wa onga. Ma ele te tau o na whaititi a ele mta upu nei mo le sisila mawali. A le tātou whainga malo. Ia, o nisi mta upu malawa o mta upu lo whanga solo. E ala i le awina mai o sosoani mai fafo. Tupe wha mea lofa mai malo te tele. E iai le World Bank, mai se ia tūlanga o whalitupe, e whalitupe o Asia, e ma whalitupe tu tonu o sosoani mai te tato ploketi. Sa whataunu i nai leo rua i whono, a le tato whala poptonga lea e mai umai mea lofa le lalurangi atoa. O lo whanga solo nei le tasi tesi ma le 5 piriona tā la. Poloketi o lo wha solo. Mai le taimi. A leo rua i whono ana nafi. Na moli mawinai o le matua i tuwai o le tātou whasolo. Ua o mai i atūlanga o wharetupe mai whafo. A le leire tātou whawhainga luenga ina tupe nei matu taimi. Toi whafo i tupe nei. Mai te tau ana ave le apopo inga lautele na nafi. Tau na matua i whatu la i le leire tātou whainga whawai ia muri ta i tupe nei. No mai le savali le World Bank mo mai e te au le ripoti. Whai a se tuai o le whanga solonga o tātou poloketi. O le nuinga, e tau na mata i tū le lei, matanga aluenga taitasi. O lo tui nā tuai le poloketi ese nei. Ina ia whao ngā mai e te le vave ma on time me uma mo le wha solonga. Ma o lo iai fo inisi o tūlanga e le mwhain tātou wo i pēr me lea. O le tātitia tupe, a tuai le tātou whanga ioi. Ma fua tūlanga ia ono le tūlanga te tauna whata atitia nisi i au lape fau to tono mtanga luenga. Po o lava le taimi, po o lava le awhenga luenga, po le almele ma fua ele le toa lia o mtaupu. E laua tāpe nai le fontanga al kapeneta i le masin fau. La fa solo le tato CDC. Ma whata atia e lole porkala me fau mo le komiti o mea lofa mai le lalulangi. Ina ia so solo le lei whaatatianga mai lea fomtanga, ma lea whaiunga, ia matu watu lo imtanga luenga o lo mana mia, le sosoani mo le tatu watuno. O le mea muli o lo whanga solo le tāpenanga o le tatu pawa. Pea no tau sirifia, o le mele tate alu e le teimine nei, o le tatu te alu i le temporary. Teimine nei, ua na o se ngā luenga mo le teimine nei. A wo mana fata tia le au lape ale mtanga luenga o mai le purisili o le APC malongo ina maia. E fata a toa le leil tātou pawa i le loa tausanga lua fe rufur fitu rufur vat. E toi a mai le wha faunga o afi mo lia na wha lenga ina i utai fianga. E whaia si maini o le mea lea. Ono le tātou te alu ne le tūlanga lau tele o afi haia le tātou te ieuta. Mai le la ititi le lua se lau mon tupu afe le masina le lisi. O afi e 5 le vela tu e whapopo mai maisi afi e tua i ai le tūlanga o le pisi ma le tele o le pawa maamia le taimar kirisimasi ma le tausanga fau.
Ia matatou whaasolo atu ai i le tausanga fo se ia ulia lufu fitu lufu walu. Ia whatoa toe tatou toe fo ia le tūlanga malo si anga sa iai. Ono le whaale tonu o tatou wafila popo ai sa iai. O le poloketi nei, sa whatulanga ina, e te tau o na toe tangi mai se mea, e to tonu o le tolu su lima tausanga. A walongo ina u el purisiri, o lele i a tose luas fu tausanga o le poloketi. Aina ala na mafua o na whaale tonu. Ia ono tūlanga le leai o se services ma se maintenance na whai. Ia o loo whetuna i whea po ferme tupu mai enu ta upuri nei. Po le leai o se tupe, po le whaatino o ngā luenga, po le ale mafuanga na reina le whaatinoa, a leo sau ne le tali o le mele o whai, ua te le afianga mo tātou. La turi apu mo mua le tūlanga i fo ia il whaafita au, on tātou toe fo i mai le itua. Sa iri po aile mafuanga o le tau puri nei, langa i re te tau na tu tala loa ina mea nei, somebody has to be responsible. E reni tamai tupe i u tātou walu iai, i le lisi mo le taimiri nei for a temporary power le tātou te aluai. A lea ua toe whaafou wafi sa te tau na ulia le tolus furu lima tausanga. A lele i atoa se lusu tausanga ua taun le project. Lono winga e iai lape sa mafuai o na le taunuu. I le taunuunga ia fufuanga nei. Mana tu whewha ilo atu mo le sirifia le tātou atanu. Langa le whaua matan tātou o le mele ua matan tue peper power. Ia ai langa le ua sauno mai ia le IPC o le ata pena mai fo isi afi fo e lima. E whao popo i lungo o tātou mele ia le teimine nei. Service atu ai le load o le kirisimasi mal tausanga fo. Ia matatou tā pena atu ai le wafe rusu fitu rusu walu fato ato e atoa umai nā le tātou capacity atoa le tātou power e ola umai le tunu atoa. Ia, pēna o nei ni tā upu nā le pa ia male malu maulunga o le tātou autostala manatua i whaalaulo atu a e talatu le vanore nei e fo e whanga solo le tātou teimi langa le fatoa umai le whanor kapeneta marangang whaaloalo. O la watu ua le mtanga luenga. Watu ia la tau, la sa la tau whaia fo i whiutana inga mua. Pa wale mele na whailoa mai o no wa ufisiringia. Wa mata fo intue peper power. Ia e whaari mai lo le tala atoa le na o le porkalame le tātou te alua. Ia le tu mau. Le tātou te ngā solo le kuirisi masi le pisi o le kirisi masi. Mai o lo whao popo pea le mana o mianga. I le teimiri nei. Tele a inga fau, whare fau. Whare whainga luenga fau. Ia ma le tūlanga nā lai tu ia la tau. E la tau te whaatino ina uma tūlanga pa wale meo le a ngai meo pepa le maro mo le whaatu peina. Ia o whamatalanga lai ao leo. Ao le upu lena o mai e te au se tasi whainga luenga e abita vale le malo. O ia le na o lo afia le mata upu. Ao lo ta ofi le teimine nei lo na swafa ia amtulanga amtalanga na lena o mai e te au se tasi e abita vale ilungo se tasi o ministal kapeneta.
O se me tala whea ngai le vai umo tūlanga i alanga tasi le whawhitau li o leo tato tameti o maafia mai ei o. O le whala au whasaina i ngā luenga whawai teimi, o le tasi lea whawhitau li o le tupu. E lango le toa pasi ne kapene tae a fia umatanga te o ilalo ngā luenga le malo. Ea, nei whai atu lau tala le whasafua i lungo whala poputonga ma mtanga luenga le malo. Ai a pēr ngā luenga whawai teimi o ngā luenga i lalo le whawai ngā le malo. O lono winga tasi le au lape tauna tuu iei. O isi o ilatou o la fo i atu tangu fia fo la ufa saina i fafo. Mai a whai la tatou o i whai le malupui puia. Ia o le malupui puia na taun tatou vai loto iei. O le ngase mamori neto o lima ave intia. E le whaino u tu inatu i whamtalanga wili ili o ilatou o lo afia. Ai lima ngase o lo ua pasi ele so e aluelta a tō tausin mai. E moli intia. A la ue pea na te mai ea nisi le vai aso le nei. A le whaso soro lava i a tatou ngase awinatu i whafo. O le na sa e mai i o le la ko tu ina o tatou tua e la to i au mani e o le kani le isa i tonu na wala pasaina. O le na whaile mātou whaila e ngā le aso mai si o tiute e whapena ko e tanga o le kuisina no amo le tanga dun. O le whanau ta inga le iai ai la ua. Ia maua sa wano kore la waile o yese mawa si ama se tūla a kono tutu ina kore pēni siaki ne iale ia yese nei. Le tuon tutui le ala pina fa no kengo nei o le na fa no ta inga na to le to tana nga ko ile fa ba ma lo le ato to e o no a visi fa no na fa ta to le ta to fa na ma lo le tu le ta to tana nga le o fai o la te le se so so ani ko ile la ko itu ile addressing man ta Sa matou whasoa i male ofisa o va tato Samo Shipping Corporation. Le ngō lātou tonu ai, o lo ngafa male mai ngā uta uma ia mai lungo le wā. O le tiute ia, o le tiute whatoa activate al tātou tiute pēa o mai nei ia le wā. Al matou whelo inga no wā mia i Ford Company wā, o le services le tauna whai o. E tātou te le whaalangolango te le e whai mai e tutuila ma manua le mta upu le mo tātou o loa e awina mai, e mua lava o na whai e tātou la vea i mo tātou. O lai tau wha mautu le latou HNTO. O le agent na e ave mai ai uta ia e a mai. O na screen lola ia le tatou Samo Shipping Corporation. O inala, e te lel so soani e taun wha ina. Al taimina nei, a tau sisila, te lel me taun wha mautu mo uta ia e mai tutuila. E le aise fale o wha maupopo ia i me umanei. E la uma tuau ta tangata i lungo le wafu. E le ai se control le lei. E whaapea, e te tauna ua wai ma tu whaatasi uka o siaki. Nona atu o lau kilia ia tutuila ma manua watu lato lau tonu whaasolo atu tangata. E le ai se awa noa e mau ai se screening le lei. A le whautuanga le na mai e le company wa a tātou. O lau maua le lato agent le lei. Lau whaile lato warehouse i lunga i nai pangpango. E o atu ai tangata pe toi vai aso sau le waa. Na watulola i o uta e fua le leima wa ai ma screen aina o inala. E mauti noa e leise me tasi e a whaina le teimine nei. A e ose mataup. O lea ua wha mawina le tūlanga o lea e sau fo i le channel le mai tutuila ma manua. O se mataup ua usauni e tala noa i lungo le atoa o Samoa. Langa le sa fsiringia. Sa ta ua fo se tasi sa vem komisina le channel le ia ai sa il tūlanga o le atunga lunga fo i lea na sauno mai e tutuila ma manua e le o lato. Ia le lau pine whamau. O le wi mai i le tatou va le sau i aso pai aso oma. Lona winga e le te tau o na tue tu au noina, te tau roa na tala noa ba o malo e lua. Ina ia whaise au wala, e so soni mai voi tu ila le tūlanga o leu tatou moli maui.
tai lau fionga o le tūlanga i le. Le atate ai la mai tūlanga i whara whasaina. Mai tā pā whoia le ule ngāri whai ule e fionga mani e me se whoia i tūmālu. I le i whon whāpai. Pai mata la se tanga i an mālo i tūlanga whole le whaon whai e ona tūtunu ta iala i e awatu i tua wapuro ke te o i tūmālo. Ni whainga whaapea nei o whainga na moti sia mai tūmālo o man whaamaru sia na moni. Pui puinga lea, mai le alo mai wala o whasaina. E le whaapea alo ese mai i tūla whono anu o mawhio anga, peita. E iei e polo ke tina e watu tua e au whiai le whaamaru sia o le lei a toa le anganu. Peita e ese fo i le tūlanga o o ngalue ina i e poloketi. E pei o se tūlanga whele le whakapi e si whamaiti. Ale maa lo le tūlanga le whon whawai. Ina i a mawhai ai. O na launga ta sia le pupuinga lea lau whia. E peo no whai atu o le wha solo tātou teu ngole. Teu ngole tātou pōm o le tātou whon whawai. Te lea meu tātou mai tauina e tau ene whai mea per mele tau no mai ai. E iei poloketi e tauna whamaiti atu le malo, e tu i to tonu o whono wawai, e muri tai iei. Tai pio whātai ta inga, me la le sao no mai e tauna iei le health care i tonu i tu malo. E tauna iei le me ta o le health care i tonu i tu malo ta i to tasi umalaba. Tauna iei le me lea o le health care, tauna iei le teini tau sima i vai aso uma. E valu se lau tato teini tau sima i lau ta le whanema. Nā lima so tasi tangata mana o mia i whono whaaweta i tasi. E whai ei i fuangal koko, sia kirsuka, o nai me laiti i penatolo, vai manava, vai mata, fuanga o pepe, whamamonga whapena. E vola maritulanga e whaatasir vai aso. O au i malo tūmalo e tasir vai aso e, tailua vai aso e latur whoma. E latu e sia ki o matangata, e lima tā lala e tongi whono whaawai, lima tā lala e tongi langata. Ai maua foi ma fala au mo me uma fa pena mo le tiro la le te mau ainga mo le soi fu mano loina o se tulanga te tau le fa so se paketi e fa la uloa nem fa mtalanga e o atu ai le mtanga lo ngo tute ma leo ma le immigration e fa la uloa pena i lu mafiong ma le mtanga lo ngo tina matamaita e fa matala ile afianga le ngo mene ma e te tau o le me te tau na iai wa lela a tatu whaasoro. 2 miliona leo awatu. E te tau na iai poloketi compulsory. O le whau atu utonu o tatu whaasoro ngore la awatu. O i tu malo umalawa. E te tau na iai nursery ta itasi to tonu. O i tu malo uma. To e to tor tatu niu. To e tor koko. To e tor le tatu kofi. O le tatu ava. Se whatulangana. E o atu le umal tau sanga. E se lau afe pe lua se lau afe niu wa te to. Se la wafe peru se la wafe koko o te tō ale tu malo ato ava talo me uma o poloketi lana e le mawhai ona tātou alofi ai le lava o tau mawha ma wai tātou roa e awina tu i whawha poloketi na leu mai o iu e tu ulalo ka tau e compulsory project ale malo e tō i te tonu e whai mata i ala i whono whaawai pe voila le wha maite mai le tūlanga o le mele le whalau whaasaina ia o le awha o i tonu o le tātou whiwhiringa langa le teu le tātou whainga whaamai o le tātou poloketi. E tātou le i au sia le tātou 2 miliona i le pāketi o le lumana e. O te tauna whātātia uma poloketi e le ngatai poloketi e le nu. A poloketi o lewa ai e tu le malo e te tau o na whātino. E pēla le mele o tātou vaine iai e te tau o na matua malosi le tātou a ngai le pule mamalu a ri mwhai pule. E fe sosoani mo le tau pule nei. Whainga whaawai anu, nau tātou sirfia. E malu, whainga whaawai anu, ono tū la whono anu. O nona winga, e te tau fwoi lana i eise vai ngā tupe ale malo le poloketi nei, e ta ua le puipuinga o te pulanga talavou, mai fwa lau whasain. Lau kio, te sila kisi, i kele ka kisi le ale la sa whakuku o kuina moko. O le tūlanga i piona e ta ua banks, ia ua mai le ua whai mai o tele kia se leni au mai, e le whanga ina. O hei toa i ngā psatuani e mpolo ke tia, ia ua pei
e mai tau e lau fionga. Ola ene e kasi alfa le mai lo si o ma koe ku ana na o fale olo le wanga i ai. Pele o la vea ngele hau fina na polo ke tia o le tari ala wani i tulang whapena. Pena o tā ua, e tasi te si male 5 piriona polo ke tire wha ngā solo. Mai o lorua i whono le nei o le o au te whono. O le whatau sau whai i le whaatonton wina o tupe umanei, a le to alia umai polo ke tire zezal malo. Masina whau, pala sutasi le whaape toi whono, le CDC. O le CDC, e mai umai mana o ngā whala puputonga le malo, ma tanga luenga le malo, i polo ke ti whau e toi whatau nu. E e la polo ke ti, po levan tau na uma. A le mau o la tau nei nei, ese le tato whaiwhaianga. E ei la isi vai ngā tupe whau lau sau te tonu. E lei tai, uma le mele tau whatawati. E a fi aila mea e ei le tūlanga whaafuse ia lei ei nei pēla tūlanga o le whale tonu me le tato whalma. Le ua so whai mai tato drugs i tūlanga o le leion me whenga luenga o le tiute ma la tau nei. These are urgent matters we are dealing now. O nono winga, e te tau na matua mau popor committee lea o le Aid Coordination Committee. E tilo po oa urgency ma priority e tau na ave i elfa moi moi. Mai ono le rua i teimi o le whatoa a tala noa, e tau na i el tūlanga o le whono i masina uma. Ma tau mwhai turi a pū poloketi, a tau se sila poloketi le poloka. Poloketi le i vesingano. Tō vaile la vaile tau tuai a lawa, e le i tai uma. Le voi whanga solo lava le poloketi i a lawa dam, le wha solo. Tato poloketi lo Cross Island Road, le ano ufai atu le wha le tonu o le whaingo le 4 kilomita e suru su familiona. Engar 4 kilomita. Awa uma. O le whanga solo matu nei le watu i tau ngā manono i tau si umu. E le ma whain tātou toianga i whaise me whape, e le mai o i o le lei, le whaatulangana. E te le tupe au te le lopo o whela atua, i nau o tō te oto sisila. No tō wa ai le tupe le tātou whalua. Ma le mela tō sisila i. Po lai mau whape, in whaile awala. A lea e tau wha mautua tu nei le watu i tau ngā manono e tau le mela i ele awala le temini. Nanga nā watu le whaupunga mō mōwha mai e le tai kōri whaina e tātou kon kalate. O lai whawhela na kōri whai tātou kon kalate pēa le ave le avanoa. E whai e la tau o whonga en whaino mai te tonu. O lea o tali tonu nei le whare tupa langilanga o la tonu tā whia tātou kon kalate. Ai whai mai nao i la tau mai whawhoro i capacity ma le capability e whai e. E le newa mai ngir capacity ma le capability te furu 4 miliona 4 kilomita ai le leit whainga. E la to e lau diriu temi nei whasolongo tau whonga a ngā i atu i lalo i tau ngā manono e tau lunga le mele i lunga. Ina i awana nei tātou toe o le mele. Ai e whaasoa le lei e tupe le tūlanga. A tupe lava i e mai. O le lava e mai sosoani e turu mau. Tunu mai wafu. O le si tianga la i le va ai aturu. O si tia le tātou ngalue ino tupe. O na o si tia maurunga le tātou tupe mau le tātou GDP. O le lei foi e tātou maka le tūlanga le mele. O no le lei o le tātou tongi ai tālafu. Io e, tātou ai tālafu pe tātou tarano so. O tasi te si ma le 2 piriona. Fitu se lau miliona le wai e. O le ala foi lana o lea wai mai eisi tupe fau. O na lela te talitonunga. O le lei le tātou whaafoifoina i tātou poloketi. Pau al mele tu ngā le temine o le tuain whaatino. E lau tilo i le committee whaapito le Aid Coordination Committee. Whaini ala fau toe whaapopo isi o committee. E tauna i tangata o tanga luenga whaala puputonga ia. O lea a fia le mafuele to a lia o poloketi. Ma ia whai poloketi sao o le mana o mia le temine. Auni te whai nisi poloketi nisi meo lo to alia i le moise manui o le tunu. Tātou loa tuasi a pitilia. Tāman hole a. O anisi mafua anga ole. O to alia. E nisi mafua anga ese mai i tūlanga fo i e o pēlau pankarate e te tāu. O le whaatinonga o ngā luenga lau whenga luenga. O le maure na ale au sui mātutua umaia na mātou tala noa.
o le whaatinonga. Mai o le tūlanga fōre nā e watu ai pēle ti ma inga ma le mea. O le ale mea la atua i pēa whaapea o le whainga luenga e so. Ia ele mwhaito e no whono whai. O le la mata i tū a whai o intangata e le o whaatinoa le ngā luenga. Tau nā watu nisi tangata. Pēa whaapea o le tūlanga le leto a lia ngā luenga le tātou malo. E tawana to expect for ila na to amata to le fa imoto sangane ya ngai luon wa fe fitu e for the time to to fa so so ile pa e to e be e to for ile ya sa ya e sa fa le ngai yo mi so me to ti na to le luo fe sile to na le fa mo mo pe wo o mai la o fiona mal o te nei ia le sile sa fa yo le o la to o le mal o te le to le sa fai ele vai ngole so e disi nei no tangata mai ato fala ngai no le fatu pe atu le na lo o vai ngol fala ngai le pa o fa mo Ia nala na ua mia le PC ona o mai tawina ua te peper pawa o le whamtalanga na lena mai lato tapena ngā lai whai te miri nei o te le taea ni si o tala na mai te mi momua po le alte mi ato ai, po le alte mi whai ai. Al whamtalanga le na tu ina mai. Ina ia ua ni tu e whale tonu, te mine tau atu molu mana. Nena mai la tu tala, o la tu e whao popo isi afi, mor kirisimasi. Ma ta pena i lor tu langa lea e o atu lufu fitu lufu valu fatua atu auta. E le la titi, ia le mele tau mwhai e konga fiki, kako wafiki kere le uka, e le la titi. Mai o le teimina nei ia ua ni tu e tupu. Tau te le tu e mana o tatu e fo i le melen tatu o iai ole. Pe whalau so. Ala pa wa umano tau sanga iai. Ai iai ni tupe mo umia. Tau man malo. Tau man malo. Aua ne i tupu le mea lea leo tua ia nei. Wala na le whaiafi. O le se tupe. E leo se mata whaioi na la tau tau o le se tupe. Awa mana o mea le maintenance o afi ma le overall hafi. Tau man malo. Ai whawala, ia wa whio so whai le mautonu pe whai pe le whaia. Le lau tupu mele me te le, o leu le lopo i la kua ia. Ia, alwha moe moe, tatou wa ngai a one tatou to alia i teimi pisi ma teimi kirisimasi. Whai le tatou temporary rescue, mor teimi nei, ai wha ngā solo pele me lau tapena. Ina ia toe o atu loful fitu loful valu, wa toe back to capacity le tātou wafi. O le tūlanga fo i le mea lea na wha upu mai i le awhianga o tangata. E te le awhianga, na o awhia e fo i mau ia ma le mātoutu mālo i savai. Ai o te le lopo o whena whai i ai le tūlanga le nā. Te le lopo o wheu whai ili nali poti. Ai sa whalongo, sa i ele tūlanga nā o le o le simtanga luenga e au mai tangata sa e te tau. It's the government responsibility to mena tupu. E te tau lana wha mai o i o le leire tūlanga o le. Te le lopo o wheo i eile nani poti. Ai mo le amatanga le tūteimin nei, ia e tau na longo sa ia pel tātou atunu. E reo la i titi le mea lai whea ngai mara IPC. Pusa o ale na e whainga tā lato ngā luenga. E meise e le ngata i le tau te tautonga fiti. A le mea ka vale ka so apo modi. I o lana me la whai. Me la leo where lei ma o ngā o ka so apo modi. Ai kua i ele IPC. Ai whai sau whau kuanga le lei le o ngā i whewa. Ma le au where lei le whewa. Inga ia ua awar koe whewa i whape ngai runga le awar kere o le kupe alu al kako malo ma le.
tulanga le tufe le mai tufe I work plans stop tongue le for tulanga le le go what to op one kama ka mata le le siva ngane ma fuari tulanga le o ta yana for conditions here me ka tsa tu ye ma si mo le fa mo le ro fio yo le ta pena si le to wa mala mai go ai o la yaso wa ma to ta pena ya me se le fo wa ni na lu le tatauna malanga le o fio no so fo ma no ni fa mo Alo. O le tasi le nā mata upu sa matou whaasoa I ma matou komiti. Pe wha mata. O aia inga ia e tu mai e tupi. Pe le o mamau telu. E tauna wha o I criteria ma entitlement. E ma whaina e apalai. O le tasi le nā mata upu na pisa ile a wala le pisa nei. O le mato fina watu. E te tauna maita ma whanau le tunu ulaua iai kon kalate te tele ina lato whaietu ni tau mle vale le tau airport. Aia mai le tari mau tutu ele ma whai. Langa ele I lava ele inge la ko capacity bonds, supporting equipments, mana mau meo na tu wala e whai. Ala leo tato wone I. O le lau tari tonu nei le whalitupe na mai le tupe fsosoani mo tato. E te tauna mana ia I al tūlanga o whatal te noanga. O leisi matau, tātou leo e whatal noa, agreements ma le mingo tupeni, tau tātou whina malosi. Sao sa mo leo tātou iai. O e sel sa mo an tātou iai, whasu tau sanga taruai. Sa kako o mal ping spa, mal sua ia wala. O leo kako whakale wala por kalm le valele. O e se le teimini nei leo nga whatau li mai ne tātou, me uma mo le tātou whamoi moe. Ia o le malanga I tutuila. Ioi, mātou te malanga tai au. O leo tāpena uman malanga e fioi le fionga I leo manul malo. Ia fioi foi le fionga le whangu whatelai. Ia mo wat? Oi na whaia nā tala le tauno walo, leo te ngasi. Oi na sa nova pena. Whatonu e ai? Editorial ai. O yo lo saying the editorial. concern citizen Se o kere ko fia kari menga o iko. A yel tanga te fisi sa o melo so fo malo no inu na fisi sa ala sa ko vai melo mo foko. Ele se me la tango fia o vai tu foi dungo e se fatu ila la tala no tu ile palenta ua. Pa pe o tauna o fa ma vai o ngase. Ia tu lo alfa fonga za mo. Ia o vai atu sto ina o ngase a. Ia wale ngata na ngase lo na loto. Alo na mafau ngase atiti. Ia o fa solo tu langa na ila o mai tau. E leo toi mai maua so teimile nei. O te toi tali ai ini fa upunga e fa tupu ele pe vesi maleleise manui o letu no e mawai. No maua mai New Zealand fa salau newspaper New Zealand. O te tau no fa ma vai marpane mia ono o ngase tele. Ye la ngona le nganga fa no tele. Ona o se tangata wa leva na taita ia le tu no fa ta ma ia upu fa yo malo. Ai ona la lafo ni fa matalanga fa pe ia te unei o le fa to mata se no fo inga taita ile tu no. E pe no fa ia tu te mo sola. It's not about me. Ele o la auli. O le o tau o vea le tunu. O se tūlanga sili o na le tāle whengai. O le la lafo o tūlanga vāpea. E lafo mai teitai o le malo. O la si sila mai a malo mai fafo. Ma le si sila le tunu. O se tūlanga sili o na tūlou lava. O na le mi ngao i lau mai tau. E male ae o te ono sai pea. I le tūlanga o le whaasolonga o no le tausinga lava o le. Manatu foi o tūlanga o esa taitai le tunu tūlanga vāpea ae o lo o whaaputu lava. E lei tu aso e tūla ia I loa e whail tūlanga taun whai. Leanga ua ova lava le wha o loa taua. Ma le tūlanga o le whau malo. O le mele anga I mai e anga I mai le tūlanga e whaatupu ele bevesi I whina ngalo le tunu uma le tāpua inga. E whaatupu ai fo ile le mautonu I le vaai mai atunu o I vau whapea ua. Wow ma.
O le whatoa fwoi, me lau si ngā ma. O mana kiria, o malo soi fo malo lo ina le. Pa wale me lau te whatere, o lo pole fo mai. E te whai tete i te tonu o le. Tolu, ono masina i lo vai. A le whai no whalo, a lau te sau le ofisa. A whai wale isa na tusi wala ulia i tutuila. Ia malo lo le atu. Ma tapua i le atu. Ia, al tūlangal nā lewa vai, al to ina pe ua wha solo i ngati mensa, al to ina lau vai atu. Ia, o i tūlangal nā ua a matana le leilo na fina ngalo i mata upu e taun sauno i hapa fautua mai ni mele le ele malo. Ia e sauno pena o mea wha le tonu a le mea le vai atu iai. A o le taimi nei, ia te au nei, o le pale mea fau o le tunu. Se tati mana o mea ni upu wha mawhana whana. Mai se taimi o mawhitianga o le, ei tūlanga o le ato o tōle malo, sinisi o taimi zai ei. Ia le mai tau at, oi. Ena tafu o lefi. Hui o lea, ia e lava papale pea le langona ma le manatu. Ia e lava le itu aso e tau whaasa o sao tuai. Ona, whai mai fo ua, nano whatu baso le nte atu nei. Whai mai ua totongi uma le malolo o pidi. E se le atala. Le fwoi no whai atu. Ia, to e saul tala na ua tau no wha ma vai ua. O le anga, o le mtua lea o ngā o vai rua. Ia to e sau malesi tala. O wha tau lo wha le New Zealand. Ia se o tau sila o tau i ele meu o i ele tau wha le anga. A au tapa nei la i tūlanga wha le tūla fono. Wha maunga upu matala nei. Ia na halo le. Ona tātou mo fo i le whaile fi naunga tātou te le manawi. A mai la wha maunga mei. Lo te ai fua male lisi o le mātou nu i sa sina. Se halu e whaisko me le pā. Ai ua le lo te fua na e mātou ati na e ma meo le so longa le le mātou tu malo. Peo la lewa e fsiri mai ia lau a whionga i le perestene o le tātou chos. Ia, o lau o tele manino atu. O le lava lo malo si o te alu ai whainga luenga uma le tātou malo. Sili mai au faisal fanga o le wa mita o tu o le pasa na lau fana wi o ia aso malo lo foi po le fanga venga malo ia e pele ia sina pasene foi de tau e famana ia la ia le aso mai aso malo lo e wala vai ngai ia famana ia foi nai pato vai so ia mata tena ke Ia, ele le al siri sa o nupi fa, ma ngai lo siri nupi fa. O te loa ele tau fia lau tau fisili. Anga ele i o lau tau puana ili nupi wha pol min staff o tupe. Ma na ial tu sawa i il fisili na ia ta pena ile o sesi so soni mo tato. Au te loa mena fai fun mo mua. Ai maua le tūlanga o le talima oti. Ia pea fisili sa o le pule sili o nupi wha. Ia malte te fono o komite o nupi wha. Ia, a whapea ua leise stato ofisili. O le atu le ngang whaftai tele luto wafia mai, tala mai au, tato au tustala ni tula le fiafi. Amalo atu le msai. Amalo foli lango papale. O lau talo sanga le tato au alesi whasala lau. Tato tala noa i critical issue ia tupu le tunu ul teimi nei. O la upu lea ma lau talo sanga. Tato whapisa pisa o le malupui pui o Samoa. Mai fuala au whasaina. O lau lea mai tau ma lau lea vai. Tau na tātou tutu whaatasi puipuinga ma le awareness mo tātou uma. Langa leo tātou vai, ua o i tātou whanau. Sila ma mau i le mele nei. Ma ua lewa na tātou whaatalinga tuli ma tātou tau mua alo. Leo wai whai to toa le mata upu nei. Ma e taua na watu lau whamalosi. A eise mata upu e tino i ai le tātou autostala. O le tala noa i mata upu nei. Ina ia mawhai o na tātou vai po lale fo fō. Pito i sili o na tūlei mai. Mō tātou umalava. Ia, watu e lea ma le tua lalo whapena e lafo atu pēa i lo tō paia ma lo tō malu whatinonga o tō tiute. Ia, ma le wha moe. E maua se tari le lei. Mō le mta upu nei. Ina ia maua ele tō whi maria ma le saunga le mua le tātou atunu. Ai moli atu le ngang whaftai tele.
lo to wafia mai matala mai ao nei fiafi tātou toi whelo i fo ili vai e so fau ia manuia le whamoe moe wanga luenga whatino whatala whatu whamalo atu Samoa i lau mai mo mai nei tū lau le fiafi whai o tuail por kalame nei i eri tel tunungo la tātou toi whasir whai fo i ala leo o le tātou por kalame nei o whelo inga matustala i le vai e so fau le soifua ma le lau le alofa ma le anga le leo le atua soifua mai manuia